Biag ti tao. Na yung mga oras mo, Kayla. Anda ka din ni manang mo. Adda manong mulo. Adda ijay silad na. Sumrag ka Nagyaman na ka rin, Kayla. Mabitlaan. Tayo nagkutoy sandya apasarabok ni manang mo. Ala, nagdakkel mo't day taasan dyan manong. Talaga pinilik tay kadakkel nga ginatang aring. Tamok nga may napaborito ni manang mo rito. Oh, excuse me ading. Ala, idisong di talami saanan manong. Talagang among ti paborito ni manang ko aprutas Wala. Nangruna day ta nalabasit asandya. Kay kayat na day ta. Unya rod, kanayon agumatang iti sandya. Tapasaray igiddan na akanan numangan kami. Un nga raw, nakitak no kasano ti pandangan na iti sandya. Madlaw a paborito na talaga. Ala, orayong biit ni manang tainak ayaban iti silad na manong mulo. Pag-awi demon, hangko nga kayat nga makita ti panagrup-rup data nga mulo, Kayla. Inkabiit ka sarita amanang, takababain mo't. Sapay amunang adda ka. Kat ibagam nga nasakit yung ipan ko Kat hanak nga makasao ko nam. Mabaina. Sikan ati mang ibaga. Jack nga rod kayat nga makita ti panagrup-rupan na takasursuron ko. Makapabakwardya rupan Nalabas ka mat nga agsasao manang. Nasingput mo't ni manong mulo Ingka papanawan ko nakne. Hanak nga pagpungtutan, Kayla. Hay, sapay adda pasarabo na nagdakilasan dya. Burakak to pa iti sangwanan na. Ala, saan Sayang, kasaritam lang ni manong mulo. No talagang awan namnaman akin ka, dirit saam nga ibaga. Tapno sardengan na kan asar sarungkaran. Sige man langan. Ay, makangag kanya kiti agkakasakit nga sarita da dyan nga tao. Lukas ta, talagang awan nam namakan kanilya. Nakasaganak ba't nga aguray? Uray mo no abulan, wan no tawang. Basta da ko manam namakan ka. Awan nga, Rod. Hangka nga makawawat. Nilya, Agpakpakaasi akan niyam anya. Sardangan na kon nga sarsarong karanta hangka nga kayat. Hangka nga type. Hangka nga paganano. Isung agbiro kay ti sabaling aramam. alang arod Narigat mo't no ipilit ko ti bagikyan ka. Aklo nag-atigasat ko. Katwa na. Kasta nga talaga ti rumbang. Ado mati babae edta. Alang arod, di ako nagbayag. Agyaman aklangin iti oras mo, Nilya. Nay, agim impake kamot mulo, anak ko. Papanam. Inakagtrabaho di syudad, nana. Nay, kalaat sa ti ipapanaw mo, anak ko. O nana, nagpatulong akadagos iti kalugaran tayo magtrabaho dyan. Napahayak mo't naminan kininilya. Iso nga umadaywak pa lang. Tapno makailiwliwag ak. Nasakit nga mintipan nakapaay ko. Idi pa'y lang amin nga ibagbaga kasardengamon nga arman ninilya. Tamadlaw nga awan pa na gusto na kun ka, anak ko. Tiyamok ako agtinag mo lakanyak nanang. Saan mo lagtagayam? Ay, anya nga ro da trabaho ti sir kami dyan syudad ngay. Bagar iti may sa grocerya nanang. Iti ka di grocerya pagtrabahuan nang iti daduma babaraws kan babalasang dito'y lugar tayaw. Uy, nanang. Ala, nasaya at mga road. Tapasig nga amom dagiti katrabahwam ijay. Ni, manong mulo, papanam. Adda ka mo't dito'y waiting shed. Agurayak man iti tricycle. Ta agpasyudadak kayla. Sikangay, papanamay. Nagdakkel mo tabag mo. Sumra kak iti trabaho ijay syudad, manong mulo. Ay, lukas ta. Agkuyog ta nga ro din agpasyudad. Papanam ka di ijay syudad, manong. Sumragak mo't lang iti trabaho. Inserrek nak ni Nestor akalugaran tayo. Iti grocerya pagtrabawan na. Ala, nukas ta. May sa agroserya ti pagtrabahuan ta? Nag-applyak mo't ka sales lady ijay.
Kastaya, agtrabaho ka mo ijay. Wen, damanong Nestor matlaang kini Jopay akabsat na tinangisarak kanya ijay. Aya. may sangarod titurungan ta, ading kaila. Asaya at matanagkuyog kayo ngay may kaila. Mulo, nga maguray kayo. Naimbag man ta nagrana kayo. Nagrana kami ijay waiting shed ijay lugar tayo, Jopay. Ala, agsagana kayong ruden. Tamang rugin ti trabaho yun no madamdama. Kan may sa abanay ti pagnailan tayo amin na trabahador dito groceria. Man ti stay out. So ada tayo tagkakabalang stay in. Ilya, asino dya sa ilim itay? Nagadumot tulbag nga agkakalumbite ni dya pantalon na. Ay, big time na dyan nga agar-aram kanyak, tatang. Big time nga. Baknang? Wan, ado tilugan kan balay na nga papabangan na. Ano kastaya? Naimbag no barupay day jay. Kaslan nataangan mo time. Nasurok sa amot 40 titawin na. Wan, ngamayos lang data. Ubing pati kasta nga taw-tawan. Kayat mo day jay? Wan atatang, ngamhang ko pa lang nga aklonan. Agpakiputak matbuaset, ah? Kano may nga aklunan naknilya. Nabayagan nga gar-armakin ka. Nasurukan na makalawas. Unayan, nabayag aya para kanyam data makalawas laang. Ay sus, nabayag day ta na. Kat no idi ka ubingak. Kat kabayagan day ta makalawas sa panagaram ko. Maysa, unod dual daw kat aklunan da kadagos eh. Kat sa bali idi sa bali matadtan. Aklunan nakit din, taagasawatan. Hanak to nga tanga agladingit iti sidong mo, Manong Randy. Baka nga'y pagsangitan nakto. Saan? Apay kumapagsangitan ka. Paragsakan ka kit di Tapag namayag to tibiyag mo. Adong, ti papaabangak abalay. Kanvan ko. Iso nga agbyag ka akas la prinsesa iti puder ko. Sige nga rod aklonan kan Randy. Kat kano nga rod nga'y kasarnak nga'y. Ay, iti kabita na panawanin na. Agkasarta iti bongga. Ay na, nagmayatan. Ado man nante umapal kanya ko. Ano kaskas ano? Kahit kasano, datan. Wanan Randy. Mula, rumorta nga rodin. Dain ta agrambak. Rambakan tati umunang nga aldaw ta. Kas agayan ayat. Apay nga hotel mat nga dagos dato imayan ta Randy. Wen, tapno makainan nata. Nabannog ta nagpasyar itay. Iso nga ginanata mat Hantamot nga nabanog. Tanapan talaang nangan iji restaurant. Panagriknak gamin kat nabampanugak. Aginanata pa'y sa tanto agawit. Katawan nga rodan Siya kati makaam mo, Randy. Sorry Kayla, no agar making ka. Diyak mangamin mapaglibakan tiriknak. Bayat ti panaglabas dal daw. Na-develop mo tin tiriknak ka. Si kagayam tayo ayatag. Mangmulo, anya laangan ngay ti sawan ni manang ko. Numaamuan na nga agar-aram ka kanyak. Nang runa pa'y no aklunan kan. Awan bibiyang ni manang mo kadata. Di ko malaang maipapan kadata ti panunutan ta. Kinapudno na. Ay, kababain ko mga ibaga dayto Ngam, alaman laangan. Nabayag mo tin akras ka, mulo. Anya? Agpaiso Kayla? Wen, iso nga aklunan kan. Oh, agyaman na Kayla. Kayla, asino dyan nakamotor nga nang itulot kanya? Hangko nga makita dyan pa na nakarikap mat di helmet na. Ay, kwa. Ni mulo day jay, manang. Molo! Apa nga itulot na ka? Wano inarkilam dyan motor na? Saan manang? Addan nagkinaawatan mi. Aniya,
No kasta? Insublat na ka nga inaramday diya nga tao. Uwan manang. Kat inaklon mo mat. Uwan tayo ayatak mo't manang. Ay, hangkang agpanpanunot nga. Ah? Ni, apay ngay akas tati sa umanang. Amom nga binastad ko, inaklon mo mat. Isungarod nga hangko nga inaklon, taha nga pasado iti standard ko. Sa balit standard mo. Sa bali mo't kanyak amanang. Ay, diya kayat ni mulo nga para kanyam. Hang kayong agbagay. Sinaamkit din ta na sa papay lang. Agin inayat kami kinimulo manang. Ay, basta ang ko nga kayat na diya nga agbalin nga bayaw. Awan na pintas nga masakbayam ijay tapada tamat nga mamermeraot. Ne, apay amalmalday ka kaila. Ada ka di panikot mo? Kasano Jopay? Panawan na ko ni mulo. Ha? Papanan na? Nagpakadan ijay grocery di kalman. Agap-apply ngamin para abroad. Anya? Kasta ya? Ay kat mayat ano maka-abroad. Tapno daras kayo ang makaurnong. Kat, saan kayo pengagkasar? Saan pa'y Taagurnong kami pa iti pagkasaran mi, friend. Wen, mayati kasta. Panunutin nyo pa nga umuna tayo masakbayan nyo. Sa bagay, mabitlaing aglabas ti tawanitan. When metkit di Ilya, bumangon ka ditan, taing ka mamigatay. Mano nga aldawan na kasta ti Jermaw. Aglaladot ka kanayaw. Ay, adda nga rod kayat ko nga kanan. Igatangandak man itinitib nga mangga. Ha? Nay, apa yan? Aginaw ka? Uwan nga rod. Gamahang kayo nga madanagan ta ikasarnak ni Randy. Bungga pa'y ang nga kasarti mapasamak. No kasta, ibagam ta pagsasaritaan tayong tikasaryaw. Ibagam ta dumanon dan. Uwan tatang, basta igatangandak nga rod iti mangga tapno sumaranta tiriknak. Nilya, kailiw ka unay. Randy, ada ibaga kanyam. Jak amo no maragsakan kawanuan niya. Anya tayo ta? Masih kugak. Anya? Ni, nagbiit mo tan anakargaan ka. Kitnam na minsan laan ilaw anta. Kat ada kanumat nga talaga ti kasta. Kan si kalang mo tinakagaraw kanyak. Kasanundaytan ngay. Ha? Apay, ada problema? Han mo nga kaya ti panagsikog ko? Ay, ukwa. Sana kasta. Nung naklaatak lang amin. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang. Sige, takasaritak to dagiti tatakkel ko. Agawid ak ijay lugar minton bigat. Tay nakayaban ida. Ayandan ngay manang. Itay pa'y urayan tayo tinobyom kanti partidos na. Ngam di damot la sumangpatan. Aldawan. Ay, hangkaman mat nga agganat, Kayla. Suro ang mamatag uray. Na traffic da siguro Dinamag mo ka din no ayandan manang. Han nga ron nga makontak ti cellphone ni Randy. Tawan lakit di signal na. Ay na, makiasawa kan manang. Kalaat mo tipan nakiasawam. Kun masikug ka pa yun. Adanton ka anak ka. Wan kat kumusta kayo matan nga kanimulo? Sinay na amon? Saan Tagin inayat kami mo't manang. Agkasar kaming ton. Apaman ang makabakasyon manipod abroad. Ay, no kasta? Nag-abroadan da dya nga mulo? Wan, kapampanaw na laidi na minsan akalman. Ket na ko na adya kon agsubli iti trabaho. Ta isula ka nun ti agtrabaho. Nene. Imbag man ta naka-abroad da dya nga mulo? Angam, oray pay. Hang kayo latang agbagay. Ha? Nilya, awagan man Genobium. Nagbayagdan nga Matiktikan dagiti kakabagyan tayo nga gururay iti idadanon da. Apay nga may nga inay, ayaban nyo dagita nga tataw. Kat dumanon da pay lang mat.
Hang kami pa mat nga agkasar. Kit kaya't dangarod mo ti dumngeg iti saritaan. Isong awagam no yandan. Upat nga oras nga gururay tayo. Nakabaybayag damay. Hello, Randy. Hello, asino da ito'y? Ni, da kayo kaditi na nang ni Randy, nana. Kadwa yung iso na. Ayan yon. Ay niya nga ina nga ipagpagam. Asawak ni Randy. Ha? Asawa? Apay, asino ka? Anyat masapol mo iti asawa. Ada kami dito'y airport ita. Agtor kami ijay abroad. Anya. Ay, ikwa. Kaya't ko mga kasao. Ada nga minapatag nga ibaga kanya na. Awon, mabit lang tanapan na nagsiyar. Ay, aday tamad gaya mo. Sweetheart, adawag mo. Kasaritang biitan. O sige, panawan ka pa dito, sweetheart. Hello? Randy. Agpaiso aya nga ada asawam. Juan, isa pasensya kan. Sorry no nagliba ka ka. Di ka mabaling nga ikasar. Ta kasado ak iti mo ng asawa. Kat may katlon nga asawa ti kadwak ita. Anya. Kasano ak nga rudan ngay. Kasano nga ito'y si Kuko. Naman may manlangan tiyo umayo tadta. Ulbut kamat gayam. Awan babain mo. O sige, bye. Ay! Kasarsarita ka pa lang! Hello! Ay! Kasano aktagtan ngay! Itata nakapagpasngay kan. Anyat planom nilya. Agap layak nga agabrod tatang. Kat dawatak titulong yu kani Kayla. Awawiran yu pa ilang ate anak ko. Di ka madanagan, manang. Di mi baybay ante anak mo. Ay, agyaman nak ading. Hang kayo nga madanagan tano makaabrodak. Pawitan kayo nga dagos iti kwarta. Molo? Ha? Nilya, si kamo ganda ita. Kunak, tupayakat nga si Kadata. Ay na, talaga nga nailat tilobong niya. Asino nga ti mangipagarup nga agsarak man ng tidalanta? Katito'y pa abroad. Naibaga ni Kayla ti panag-abroad mo dito. Ngamdak ni namnam, makita ka. Wan nga road. Unay matan, intortorong samat ni gasat. Kat kamusta ngay? Aywan, intag merienda tapag isi istoryanta. Ha? Ay, kauna, Nilya. Kat kumusta kayon nga ija kabsat ko, Molo? Saan kayon samat nga naragsak? Ah? Saan man naragsak kami, Nilya. Agbakasyon na kinto numay bulan. Kinukas ka saan, agkasar kami. Ha? Ay, saan pa'y Anya kayo matan? Urayan nyo mati pa nagbakasyon ko, Sakay to agkasar. Ngam, ag-uray ka kadi. Di ba inayat nak mat idi, Molo? Apay, napukawan ti panagayat mo kanyak. Ay, kwa? Oo, nabayagan. Manipod inaram ko ni Kayla na ibaw ingking kwanan dayta. Anya, nagsakit matanda ta nga ibagbagam, Molo. Ang uray no kasta, ipalapal ko lata dato'y reknak, Ha? Kinapudno na. Adalimad nga panagayat ko kanyam idingam, binaliwalak lang. Tati amukot, hanga pumintas ti biyag mo. Ngam tatabimak ng kamatan. Adon tinaipundar mo nga sa nekwam iji pagilian tayo. Ay, nakababain man ngam. Awan mat siguro dakas na no, ibagak ti puno nga marikriknak niya. Pasensya kan. Ngamadan ni Kayla nga ayatag. Ay, basta. Syakti mo na nga inaram mo, ide. Syakti mo na nga ayat mo, Molo. Subliantan alin na palabas. Papuskul kong tirupak. Siya kong tag-aram kanyam.
Mulo, I love you. Ah. Syakti mo na nga ayat mo, di ba? Siya ka ate pakasarap ko, ma. Anya? Hello, Manang. Hello, Kayla. Nagkita kami kini Mulo ito abroad. Ah? Kastaya. Kat nasaya at agbakasyon ka no inton umay abulan ni Mulo, Manang. Ay, hanan nga matuloy ti panag-awid na, uno pa nagbakasyon na. Taurayan na kano. Agkuyo kami to, ta isunto ti panagkasarme. Anyat kaya't masawan, Manang. Nakamiris ni Mulo, Kayla. Siya kano ti mo na ngamin nga inayat na, iso nga siya ti kasar na. Anya? Agpay sumat ngamin, di ba? Siya ti mo na nga inaram na idi. Iso asya nga rog ti rumbang nga kasar na Naginaram kami ni iti abroad. Iso nga lipat mo ni Mulo, anya. Anya? Hello, Mulo. Anya di inyawag ni Manang Nelia. Agpaiso ka di dayjay. Ibaga na nga. Anya? Iso ka nun ti pakasaram. Anya? Ay, awang kinapudno na dayjay Kayla. Kinapudno na. Kanayon na kawisin arumwar. Yung kanayon na magagagad. Kanayon na nga ibaga asubyan mi kano tinapalabas. Kat kunak may, awan rumbang asubyan may, tawan mo tinagkinaawatan mo iday. Mulo, ang mga numasulisog kay ti kapsat ko dita. Saan? Unay ka na ya. Di ka katimadanagan. Kauray niya't mapaspasama. Si Kantulaang Jayatag. Kit urayim ti panagawid ko. Tagkalay satan. Kayla. Agyaman ak nga road, Mulo. Apaman na nagawid ni Mulo nagkasar kamin kat saan na nagsubli iti pagilyan ang naggapuan na. Nag-apply iti sabala pagilyan kat ita alaan na kon iti mabiit iti pagilyan ngayan na kat agtrabaho kaming to na dua ijay. Idi damo nagsakit tinakam ko iti kabsat ko gapu iti naramid na. Ngambayat ti panaglabas ti aldaw naiwaksik matlaang ti sakit tinakam ko. Kat kaasi na nakasarak ni manang ko iti lalaki anang ikasar kan kuana. Kat naragsak damutan asa nga pamilya. Alakastan, tigayam mo, Kayla. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, wano kapadasan ti maysa, kabsat dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan iti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag. God bless kada tayo amin. Manang! Biyana! Hello kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Juan. Sana po na nagantintay drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, makablawa man pa ni Glycil Erese, kani Glydel de la Cruz from Glyza Jean Bostinera, ni Brenda Morillo, Janice Javier, kan Bella Ayawan. Kastiman ti kunani Kabsat Juan, Dear Manang Biyanang, naladawak ang asawa tan nasurukak 40 titawan ko idinadaanak iti nobya. Gaputadyak kaya ti makankantrawan, ing karigatak tinagaram, Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, nukasta. Mangasawa kan, Juan anak ko. Wala na. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay, maragsakan ak launay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min ti mangkankantyaw kanyak. Kasursuron ko pa imot ti makankantiyawan. Makadandanog ak madamang kankantyaw kanyak ti baak. Ay na. Ay, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbay nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayo. Wan nga rod Amin samot na natattao dito lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isudamat ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay,
Ta saan da kantaw na makantsawan? Ta mga sawa ka na nakaw. Unmat kat diya. Ala, agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang na ilay kasinsin Juway. Agkasaran jay ka na kam. Awan taon ti kantsawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apukaw. Okay, naimbag ano ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitay, di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron ah. Makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talo laeng mayatain. Malangaran, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan ni tila uya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may, ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala mo ang dagitay baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, parang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adin gay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayaw. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Kunya raw, mais estresak ini tunggal kan kantyawan ba? Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan. Sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot lataid na bakal. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Kailaan. Saan na ita nakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko, dinalpas ti kasarda. Naghani da. Hindi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da maadagos. Kat sika aghani mo tangarod no kasta ti kunam. No siya klamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano kaklauray. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklakit di adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Nauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagmayatan nga ino triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangarot, iturog ko man biit na nang. Kaslak mo tagtrangkaso ng gapoy ti bandog ka.
Edna, kumusta nga iti ad asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa ngagtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka. Kuwan Sakti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan is tambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kat, kasano nga ro dagiti mga anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang, tikan kanan may, Edna. Isu nga ay na po, apalan ka. Tanakatumpong ka, iti nagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot, jay lamamutot, ti paggagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamat ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga kada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa ita, Wano adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, Pulimin to pa tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Anusan tangarudan at aguray lakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na tiagputaw tanay. Mapaanan titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Nangasawa kang agpaisaw. Ngam awan ba't puton maho kaanakan. Adan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main kaanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan ba't putot maho. Awan useless kaanakan. Apay aya, adidak sarsardengan akan kancyawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancyaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancyawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadanog ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawan mo? 26 kon friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaanan ti tawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papananyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laan. Ure man agawa nga agawa, no? Awan to mo anak namang tawid, iti apelyedo na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na?
Apay, saan mo ka di mabalinta ag-live iti trabahom, Juan, lakay? Apay aya bakal. Aghani munta kumamanan. Ag-relax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maagdaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghani mon iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la dayta. Kan sayang ti trabaho kung aglangan na. Italaang manan nga ag-live ka. Gradan, bambanog la dayta. Ha? Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga saan ta maparaburan iti anak. Saan ba't la adata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Nalala, maturog takit din. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan ba't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron amadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Na, bambanog lang dita. Maturog takit din. Payakas ta tilanggam nga imay dito'y balay, edna anak ko. Naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay may, nakabsat mo may. Hindi na mo ti aktipid iti anak. Masikpay la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagat. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon ditan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adalat ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Saan na ka mapukawan iti namnama? At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danaadaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta ko nakmait. Awan daytaan. Ngala, inka agidasaran ta, mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na. Saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon maparaburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya? Namin adu kanon na pinadas mi. Ngam awan kanulat ta. Iso masadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklaptan ako ta iso pa ti sweldo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namindwa, wano namitlaw ket awan, huston.
Bambanog la dayta. Ha? Magbagaan nyo man kay di nyo manugang yaw. Ipilit nan tumatyag sikog ket talagang arod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawam anak ko. Agsikog pa'y jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan tinamnamak na nang. Ipilit mo kit den no talagang nga awan. Bambanog la dayta. Oh, at iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaron no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok nay. Saan kan samat ang naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mayt? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang. Nay, ija ka mo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't ngagkurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko tiyo madayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello? Hello, Edna? Mabit lang. Hello? Nay, anyat sang sangitam, Juan. Na. Di mo't agawid ang... Mano atawan na ni Manila. Di mo't agawid ang... Ay, anyat ko na Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamutan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng. Magulimag kay man matanggal. Imbasa patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayo. Ay, kadamag kumat nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan na. Talaga nga isukat na ka. Ano kasta ka? Ha? Mano atawinan. Asaan na nagawa? Awid na Edna. Umawag paigan ka. Sana na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, Di kan mang namnamakin kwa na barok. Amangan no insukat na kan. Papanam, Juan. Di Manila na na. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di mo't ngamin umawawag kanya kong. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturong ijay Manila. Una nang, natulag ko ni insang ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na.
Ijay, ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak ta na sa pulan kamatlangan. Ako na ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni taunag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kaya't mo asawan? Sorry Juan, ngam adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti day agundaway kat nagawid kami akas lagtay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarum ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarum ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas ti aldaw na aklon kumatlaan ti amin. Kat tilatan trabaho ti nang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon tinaipundar ko. Gapoy ti panagagawak ng trabaho. Sa anak mo tanan ng asaway ti sabali, isong agmay sa aklat ta nga aging gaita. Taping mo sa imatan ti inak. Halakastan, ti kapsat wanagayem mo, Juan. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritan ti may sakapsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon kada tayo amin.